Umthandazo wesabatha yemi yesabatha mayibenhle kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu ungena phakathi lomuzi omkhulu angaka sesibini sizokhonzela imindeni yethu kusazalayo lweshaka yasendulo engasekho nomhlaba sibonga leyo ntanda nje enkandla sesizwini waphatha lomuzi omkhulu kangaka siyezwa ngemndeni yalinda ngaphandle linde thina engazazo kwasifike ngalo wathi uNkulunkulu ngeke ingene singathule thina isigazi layo sawona namhlanje sifikile engathi uNkulunkulu wesizulu asikhondela yona amen amen sizokudlala manje ithiwa ngalo Nkosi yalabo abanenhlanhla yokuba bathwele imiyalezo nabasezulwini uNkulunkulu bonke basezulwini noma imindeni yabo kusukela izolo ezayo eshasendulo yathi ntathu jimbi sohlala nawe ekhala emphefumulo yumthongena somasangweni kaze ngapha nangapha sezingena nawe basho ndawo intokazi yangapha eqhamapha emapondweni bajile sokusizayo singane esibokusizayo thina sasendulo thina safa into samaqonqo sokuthi 17 uNkulunkulu evuzela umuntu kulomuzi wawehlisa emhlabeni lo samsa ngo-2017 yokufika sangweni uqalaze lapha nangapha sozingena nawe amen yilabo abantu abanjalo esibatendele ukuthi abantu basume basitshela ukuthi lo muzi umqoka ngani labantu abasithumile amen uzoba insizwa ngapha ujamangweni nodade ufamaduma mhlophe nantaba yempeza ngekhona nawo wonke nje umuntu ukhona lapha kolomuzi ongephakathi uphathi kolomuzi esibona ophathi walibendlu yasezulwini basendlini yasezulwini nasila wonke umuntu ophathi walibendlu kepha othunyiwe yimindeni yakhe noma amakhosi onke asezulwini amen umuntu uhlabeliwe eselodwa ebesengena endabeni ahlabelwe esodwa angene endabeni Dawa kama shaka swasuze uNkulunkulu sisi sikhuluza abaningi ngalo Nkosi
singabiya namahloni ukuba lezindaba ngiyakhumbula ngilanga wawavusakazi ngelilanga lasisithandazela sathi awulengane ngabe ngikhululiwe namhlanje kepha ngoba inamahloni sezenavala izulu besogwini ngenxa yayo ngoba inamahloni ungabi yona namahloni nendaba ojunyiwe amen inkosi ususenze njalo amen amen lokumayo umndudu wasehlangana esitolo umkhomanzi njengoba ngidlala njengoba ngidlala ngithunywa ngokhokho ngihlupheke kakhulu mangihlupheke kakhulu ngiyabuza ukuthi mina ngemini wakithi mina ngenjengemhlondoda ungena ukuthi yakhe kodwa ozalwa bakhethe zakhe mina ngizalwa bakhethe zakhe uzalwa bakhethe mina ngenjengemhlondoda hawu mina ngekho ngalomhlondoda mina ngekho yini ngihlupheke kakhulu mangihlupheke kakhulu besethia lowo wena hayi ngoba mina ngengakhohlwa unyaka wo-15 aphuma kuyena ngo-2005 mangibuye ngezengela ngihlupheka isini bese kuthiwa uthengela ngenziwe kuthiwa no wena hayi ngoboshwela kuboshwe okhokho bakho mangibese ngiyabuza kumakoti ayimo okhokho bakhululwa kanjani babekagelezelana-ke bona-ke nomunye abanye omama bangalesikhokho so athi ngiyakaza bese ngiyabuza lo abanye-ke kasukuze okhokho bakhululwa kanjani abajabazi bese ngithi la uhlelo nje kaloku kuvula iziphuma khona nami ngiyozwa ukuthi okhokho bakhululwa kanjani kuthe leso nsuku ngishaya lowo ngicabanga lowo ngishaya lowo ngiyisekhulisi kwase vele kama ile mama la itoka wito wito na ndio zosoza kwa zopenda ngamba ngapenda ngezi na sura wangu ndio pale mutiki ngati na ile na ito na ile yamba na ile na ile ndio kama shule zotoa kutiro karibu Mungu utemuze njalo ndio 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 bona o baba uwaba yomabesheke jabule besheka sisenabo wazula lapho kemazula lapho izolo ngithi njengoba ngesesuku ngiphetha mama ngikhulumisile njalo ngikukhulumisile njalo ukuthi izolo mase ngizobika ukuthi ngizohamba ngize la ngilile imali yakhe imali ngizohamba ngize la sebiya ngizokhoda bese ngala ngizosho ngene ngala ngizosho ngakhoda bese ngiyala mase ngiyala njobe bese kusuka inkulu kuzi nto bezwazola ngikhoda izizwe suwe inkulu ngihamba imfola phela sala ngihamba ngise ngezi ngayisusa lawala ngayisusa ngisuka phansi ngathi wesh lento ishuthi ayikho ukuthi ngithatha khona kaya sengiyabuya ukuthi ngizama ukuthi kodwa sini ngizobuthi ngize la ngizokhola bese ngiyanthatha siya ekhaya lokhu la ngiyokhulula khona la ngibotshoko 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 la usebenzi usengese ngiyaphela kumuli ngangalo nje ngoba bayisongwana asubile ukuthi isongwana sejawe isongwana sese ngubona ukuthi ngena namanzi ayesemaningi ya ngakangena anadala ama-18 bese ngithi nayo nabanye abulunga khona naye akwazi ukuthi ngavele mdala sekukhula kungulekazi ngashanela ngibabambe ngishanela abantwana bakaJehova ngithangiphakamise nami ukuthi uzokhulula okhokho bami la kula ekhaya lomphefumulo ngicela ukhokho amabhulu abakhulule bonke abageze bazizokuzeli amen Khetha inkosi enkulu yasebukhweni liyaziveza ngumntwana wasisi ey'ntabeni zakwaNongoma Manazaretha nami ngithi angingasali ngoba nginosizi seke ngabona enye into imindeni yakithi nemindeni yasekhaya komama ungathi iyahambanga umndeni wasekhaya komama ungidonsa ngenye ingalo nowakithi futhi ungidonsa ngenye ingalo kodwa ekugcineni kwakho konke ugcine umndeni wasekhaya komama ungathi ukhulula nami
uma ukhuluma nami umndeni wasekhaya mama ungibonisa into emangalisayo ungibonisa umhlaba omuhle kakhulu ngathi unobucwebe nezinto ezinhle kakhulu kodwa khona kulapho nwakithi umndeni awukhomba ukuthi uhlehlela emuva noma udedela umndeni wasekhaya mama nawo ngapha uyangidonsa ngapha ungikhomba ezintweni zakithi kunendoda nje engisanda kuyibona kuleli viki ethi kanti thina sifakwa nini emzini wethu thina sinawe nini ngapha ngibona imindeni yasekhaya mama ingathi ngena naye ekhaya emphefumulo ubaba umshumelwa ekhaya ungathi ubathela ngenyongo ngathi ungathi ukhipha inyongo enyameni ngathi kunenyama angazo ngifike nomndeni wakithi ungathi nenyongo ayikhiphayo khona ubathela ngayo manje nginenkinga nje angazi uNkulunkulu omuhle wasefuyeni unyazi wezulu ngiyacela abantu ngikhumbule ukuthi umndeni okuyiwona ophambili kube wona ohamba phambili ngokweqiniso ngoba bonke bayadonsa bathi bafuna ukuya phambili nabangafanele nabo bafuna ukuya phambili cela unyazi wezulu ngikhumbule lapho amen nkosi lo bekamantungu aphuma ezingolweni oyinduna yenkosi yakaCele bantwana benkosi ifikela ngomhla 14 October ngithe mangilapha ngizonikela 1000 elalisele kwakhona into engithintayo nje ungazibizi ngonyawusi zibize ngokhumalo ungavele ngokhumalo ngoba wangitshela futhi sabakakhumalo nobhuti lethu wangitshela futhi sabakakhumalo unyawo sesigameko into eyenzeka nje sibale kushaka akusona isibonga kulona igama lomuntu ma ufika lapho inkosazana yangibuza ithi ngakho uba isonga ukuthi mina ngubheka amantungu aphuma iyabhala inkosazana asengihamba-ke ngibuyele ekhaya mase ngibuyele ekhaya bese kuqhamuka umfowethu wakakhumalo futhi ndithi mina umfowethu njengoba singanje ekhaya kuvele phela ukukhombisa ngozasundukale la ezele umfowethu ndithi nabo ekhaya athi awukhona ekhaya labo kodwa manje inkinga izindlu jilikile ngathi kade neta zijilikile ezinye ngithe ngiyabona sengikhona manje lapha enhlungwini lami futhi-ke ncobe nabona ikhala ngabe khona ngoba sesinomfowethu engimilanga ngasekho ngoba sibalile kuphela uma nobaba ngithi mfowethu njengoba umuntu udikile nje sewuqala ngabi manje ovele umfowethu angangiphenduli bese kuba nomhlangano wenkosi kuzothula osokotlaba ithi inkosi mase siqedile nyawo senzela ukuthi nduna uzemeni ayikhulunywe eqedwe inikelile njalo nge-1000 ithi inkosi benduna wona ithume tasofuna ikwale eselukeni kuzowakho umgwaqo ithi ngelibambelani lona yangifumbathisa nje kanje ngoba wasematambama ngithi awundaba ezinto ngengibambe ngifalifalitheni mase ngifika ekhaya le-1000 ayibonge inkosi asekheni muthi besikulandelayo siyabela sokuhlakase siyofuna leyokwalile manje mase sihlukana futhi bangelekuphalifalele ayibonge inkosi bese ngifuna inkosi-ke ezonikela ngayo la ngiyithole khona lapha ngithi imali bathi u-1.7 hayi imali ngaka athi angizokunika 1.6 ngithi nakulungileyo mase kumele ngiyilande iminyama inabala kathi naye ngiyithathe ngase ngiyifuna lapho lamithi ezingolweni ngayitholakale ma nayo lapha uthi umzala wami 1.7 lapha zami ebuzekanakakufe uthi hayi ngizokunika 1.5 ayibonge inkosi kuthi ngomhla 30 yahlala ifoni ngiyindlula phela yangice ngathi ngiyabheka hawu lawa ngamatungu evuka imali ngaka ifakiwe imali kaNazaretha ekwafela ifakwe ngoreplay kodwa izofaka manje ngoba senginikele ngesibongo okuyisona sona ayibonge inkosi
ukuthi ngibonise zocela nje ungiluleke ukuthi njengoba sekwenze kanje nenze njani amen ngoba sibonga sakanye sasebenza eqobo ubonakale manje ukuthi ngalezo zokukhuma nje eziningi izinto eziyeke ngisho vele zaqaqeka ukuthi nje zokukhuma kosusenzi Sandezo umbongo mbengeni bakuphamisise baba. Ngingumzwandile wakalatha eMkhomazi. Ngibonga ithuba ukuzofika kuleli khaya ebengilibona ngamehlo emfihlakalo. Ngomhla ka-18 uJuni kunoma wethu omkhulu esasimngcwaba emndenini. Umndeni usikuthatha unyaka ukuhlela ukuthi uze kuleli khaya. Kodwa-ke bekunezinto leziphazamisa. Ngumuntu ongakwazi ukuyilalela into bengakakhuluma uNkulunkulu noma ithongo balingakakhuluma. Amen. Maseshonile-ke umamkhulu kule nyanga eyidluli sengiba nesibonakaliso noma yiphupho. Kunomfundo omkhulu angiqhuma khona kuthiwa uMkhomazi. Ngiyawuzungeza noma ngiyawugijima uma mkhulu wami uphethe isibani angithi ikhandlela. Liyavutha leli khandlela alicishi. Kodwa amanzi maningi ezala kuthina. uMkhomazi usuzishintshe kwangathi uwulwandle. Ngigijime ngimlandele elokele ngiqalaza ukuthi mhlambe lamanzi abangithathi yini. Size siyofika naye uboka baba kakhulu. Mangifika ukhulu isalukwazi esizali baba sihlele ngaphansi komgwava sekho emhlabeni. Sihlele ngaphansi komgwava siyawasha. Bese ngiyabuza ukuthi khulu uphi umkhulu ngoba ikhehle ngangilikhonze kakhulu. Athi hamba uyovula lapha ekitchen uzomfica khona ekitchen. Mangithi ngiyavula ekitchen kuvesene kuwe abantu abalele betakelele bazowela phansi bonke. Ngiqale ngithukeke manje ngibona abantu bonke inqwabe ngakama ngidonsa isicapha egingqikela phansi. Ngibuyele kukhulu ukuthi awu ungani khulu ngivula la ekitchen kuphuma abantu abangaka. Athi hayi bazovuka njengoba nizoya ekhaya lasemphefumulo kakwamasha. Ngithi awukhulu bazovuka nabantu abalele kanje. Athi bazovuka. Okugcina nje semtshengiswa ngikhona-ke la sihleli. Ngihlele eduze kubaba bami kade abakhona abala ngaphakathi. Semtshengiswa umndeni wami ngiyawubona wonke umndeni wami ukhona. Athi into engixakile kulo mndeni wami ukhona ngisho umndeni oyibelungu. Engingakwazanga ukuthi kulo mndeni wami why kube nabelungu kulo mndeni wami. Sengiyavala. Izolo ekseni ngabo4 khona indawo engasekhaya ngiphupha iphenduliwe imall yinhle. Ngizama ukungena kule mall angingeneki. Ngimenyeze omunye umama owumakhelwane wami ukuthi angehlele ngezansi ngehle ngizama ukungena. Mangithi ngiyangena kunendawo engengalomsele ngiwubona la mangena. Ngithi ngizama ukuqhusheleza bese kuqhamuka izinja ngala nangala zifuna ukungiluma izinja ngize ngikwazi ukuthi ngingene ngaphakathi. Mangithi ngiyangena le mall inomfuno omuhle ogelezayo bese kuqhamuka omunye umama nje owayisihloko somndeni wami ungithandaza oqavile impela. Anginikeze izimbali ezu5 eseyiphula amakhanda athi angile ngijijela one by one ngikhuluma. But angisakhumbula ukuthi ngithini amazwi akho ogcina mase ngithi ngifuna ukuphuma kule mall. Ngithi ngizophuma kanjani kulezi zinja ezila. Athi hayi labo njengoba usungene la ngaphakathi sophinde bakuluma inkosi omuhle ngikusize. Amen. Ngesifana nomndeni wakaMoyilasi. Mkhokheli ubani? Mkhokheli Magubane ethandazana nakwaMasha. Sifike la nomndeni wakaMoyilasi safike samiyela ngey'mbuzi ezimbili kwenziwa-ke konke okufanele.
hayi kwasekhona sesilinde sengithi ngoJulayi half ziba niyazi ukuthi kusafanele sihambe sezinye imbozi singumndeni wakaMwelase kaMwelase ngomalume athi uziba umbanzi ojwayelekile ekhaya athi naye noncane ngani asilinde sizwe ukuthi bazothini kodwa sebefikile umfowethu omdala bathi bona babelungu njengoba bebelungu kodwa-ke uyena oyochaza ukuthi bathi akwenziwe njani bese ngithi mina ingoba sathi thina masiza la ekhaya lemphefumulo siyayazi indaba lelu oma bethu bazalwa u-Abel uMwelase uyena umlungu manje sasuke sathatha omunye umzala wethu yena ongeyena kule ndlu enomlungu okusho ukuthi-ke manje bakhula vele becwasana nabantu kusho ukuthi laba omanje baseyabazi bebe no-straight hair oma lokho bhuti babo kusho ukuthi khule kucwaswana ngoba kunalokulungu phakathi okuyintanga ngisukunyiswa-ke ile ndaba yalo ohlala phansi okhuluma indaba yabelungu bengithi angizosukunywa okunye-ke bangcwele asikaqhubeki-ke ngoba angikamboni loku yena ngempela ozwe nabelungu ekhuluma kodwa ngaya ehleni ngayobanikelela ngathi cha ngizonikelela nabelungu ukuthi abasho phela ukuthi sisekhona thina esibazini ney'ngane zethu esiyizalayo zinesiphethu emakhanda zonke thina sizalwa ngododakazi alo-Abel iy'ngane zethu nathi zisaphuma zinalesi siphethu esikhombisa ukuthi kusenabo nokulunga kukapheli abasho phela ukuthi bafuna senzeni-ke bona njengabelungu ukuze thina sihambe sizobenzela emkhaya lemphefumulo ngendlela yabo ukuthi bona bafuna kwenziwe kanjani namhlanje-ke bangcwele ngesonto edlulile ngizala sengikade ngimxoxela nje ushukela emajini ngithatha imadlana-ke yokugibela sengithi angiphathi ikhadi khona ngizothi uma ngizala ngithenge izinto phela sekunabantu esabafaka la ngingabali abasemzini wami engingabazi-ke bona ukuthi bakuphi ngoba senganikela ngakho nginikela khona la ekhaya kodwa kucokile kucole izimba ney'ngane ziyafika la umfana wami mina usebenza isonto nesonto la nomusa njengoba kwakhiwa kusetshenzwa nje khona ngiye ngibathumele nokuthi bazonikela ngoba sengiqama amandla kodwa kuthule nje nesibongo sakamagumbane namhlanje ngithi ake ngize ngoba ngesonto edlulayo ngaba nemvumo ngase ngithi ake ngize namhlanje sengishiya ikhadi ekhaya lokuthi ngizodlula phela ngicoshe ngingene la ekhaya mangithi ngiyakhokha esitolo sengiyithathile iy'mpahla ikhadi alikho imali esele yokugibela kuphela awu ubani futhi lona kanti ngifuna ngize ngiphumelele pho endlini kanti ngoba phela bengithi ngizonikela la imali yesakhiwo ngazi ukuthi ngizoshiya nokudla ngazi nami ukuthi cha ikhona into engiyenzile engenzele yona angisabheke esibongo-ke manje bese ngithi ngizokwenza kuthi-ke uyazazi ongizalayo uyazazi owakithi uyazazi ozalwa yimini bengizothenga into enjalo nje abantwana baphuphuma laba yini konke nje bengizothenga yonke into lasala ikhadi endlini bangifika la ngilandela i-trailer enenkomo sengiyezwa la endlini kuthiwa abantu bakancwaba mina bangcwele izinto zami zonke uma Ncwabe emeke wathi wasonga izandla wathi ufake yonke into emakhopheni akhe angitholi lutho kade ngishaya nje engithethisela ukuthi ngoJulayi ngibanikelele bonke abantu zonke izibongo kwenzakalani ngibanikelele bonke abantu kodwa bo yena yedwa ufuna ngimbize yedwa uMancwabe bangcwele angazi noma ngihlela lapha phansi ukuthi kufanele ngenze njani mangizwe ukuthi khona abantu bakaNcwabe la futhi sebezokwenza into enkulu kangaka
ngize ngathi umshumayeli yazi ngiyafisa ukuxhumana naye wathi umshumayeli ayingaqhuma manje ngithi ngibheka uba nomama ongakhona engizokwazi ukuxhumana naye phela ngeke ngisuke ngeke ngoba ngazi noma khona indaba ezitha laphaya noma khona bani okuyena abahamba naye ngizothi ngiyakhuluma ngikhulume nomuntu wrong uma wayathuma wakhe angimazi ugogo wamancane Nkosibuso Sambuka uthuma intombi yakasheflisa oyimbiza kanjalo intombi kaSheflisa ebukhosini basemanqobeni Nkosibuso Senenhle phakama nokulithetha unyazi lezulu ophakeme umkhokheli uDlamini uMamaluleka enkosini yaseBhulwa kwaDlamini ngiphakama nokubonga ukunyathela phakathi kwekhaya lemphefumulo ngo-Agasti nango-Septemba bengilapha ekhaya ngizosebenza umntanami inkosana yami yabuya emazulwini eyadlula ngo-2019 ibulewe abantu eThekwini yathi ma ngicela ukhulule inhliziyo ungale uzibuza ngabe ngithi mangisebenza phakathi kwalomuzi ngithi ngabe mntanami wathi mawuhamba emhlabeni wawubulawelana ubulawa ngubani wathi ma khulula inhliziyo ngiyaphila lapho ngikhona njengoba ukulomuzi ngiyaphila ngicela wazi ukuthi ngabulawa abangani bami ngelinye lamalanga lungiselela ukuthi uzobona omaphambi kwakho ethi wangibulala uyobezochaza ukuthi kungani engibulele ngiphakamisa ke ukubonga kunyathela phakathi kwalomuzi ngoba ngangizibuza ngiziphendula kodwa ngokunyathela ekhayeni lemphefumulo namhlanje sengiyabona kuyavuleleka umntanami ubengena oqala ukuhanjiswa emhlabeni isandla somuntu kodwa ngoba ngiphasi konyazi lela mkhulumisa umntanami abahamba emndenini wami kwaDlamini abakhuluma ukuthi bahamba kanjani ngiyabonga Ekele Nkosini ngifama nokungena isithelo sokhosi ngibonge kakhulu ukunyathela la ngibonge kakhulu ukunyathela la emzini wasekhaya lemphefumulo ngiqala ngisuka ngomahlongane wakwaZondo ebukhosini basemangwaneni eBhekville engizocela ukukhuluma manje ngizocela ukubonga kakhulu uShembe kusenzele wona wasesemaphethilweni namhlanje sinqonya bedate ukuthi sizolanda imindeni yakoZondo ngizivamisa ukuthi manje engibonile manje enkozweni esesenzile ngaphakathi kube nesithumane nje ezazizenza abantathu nje bezingihlasela nje ngingazi kanjani bese esokuqala nje masenzeka ngabona imoto esihamba ngayo sinemoto edabukhephu lapha ekhaya mhlophe esihamba ngayo manje ngibona isuka la ngasendingeni ingazabe yayisha nje impahla lapho njengaba impahla zabantu abahambayo uma seyidlula phambi kwethu la sihlala khona ngikhe khona ngale engazathi sekukhona okhulumayo ojabule odayike namhlanje sesihamba impela-ke manje emveni kwaloko ngithi mangilalela lokho bese ngibona izitsha ezintsha lezihlaza amanambeli amahle engazathi amanambeli lawo kuthiwa yiwona amanambeli lawo akuyiwona abazodlela kuwo abanikazi bomuzi esizobalandela ekhaya namhlanje yiwona lawo fanele badlele kuwo amasha ebonkosi mangidlula lapho kuphinde kufike esithathu ngibona impahla ekuyibhuluko nejakhethi nje kunekosana yami eneminyaka ewu-28 eyahamba ekhaya owesine lonyaka ingabuye ekhaya manje yahlubuka ihleli lapha eVerulam engazathi ithi indaba ezimpahla nazo zikhona la esenta ithi indaba manje ithi yabona-ke manje abatshele sesicela abanikazi balo muzi abantu bawaZondo esibalanda namhlanje abahambe bayeVerulam sicela bayeVerulam bahambe bafike bethe usibonele Zondo ukuthi namhlanje kuyahanjwa kuyo ekhaya ayibonge Nkosi yilowo ngisikhulumisa manje kuthi bayangiyahlala ngezashaya uvalo kakhulu uma ngithi ngizama ukuthi ngiyayizima le ndaba kangihleli ngale ngase ngibona asika-ke ngisuku wahleze ngizosola ngoba sebevele kaningi bekhombisa ukuthi sebekhona sebecela ukungeniswa ngaphakathi kodwa lokhu ngibona namhlanje futhi bese ukuphothula kwendaba noma ukuvela kwemisebenzi ezokwenzeka ayibonge Nkosi ngiyabonga ngicela uNkulunkulu ekusebenzini
inkomo mashabalala kanewado nomzukulu usabe kusana ekhaya umzukulu ungcine ngaleli phupho lolezi isolo lesibili lokuthe gogo ngiyaphupha ngoba nazaletha igcwele ekhaya ngiphupha nabashumayeli begcwele ekhaya ngize ngiboniswe inansi unkulu endlela egcekeni elihlaza manje gogo ngicela uma mncane logulayo ubakade agulinyanga lo-5 Gogo ongihambise umuse ekhaya nemphefumulo gogo ngoba mhlambe khona yini okushodayo esingakwazi ngilethela nje umamncane nanga lapha uthi manje gogo ngabe kwehla mina ngihambe ngekhaya nemphefumulo manje emsebenzini kuthiwa ngingene ngifuna kodwa bafana ngibona sengimdala athi hayi gogo ngeke kudlule ngiyabonga inkosi ngibhalile uhlelo lomfisana ngale ngezela ngizokubanda amathumbu yathemini phongaziye kodwa ngonkulunkulu ngohlele emkhulu uholile ngazathola uthi gogo-ke usuyolalelisa ukuthi lamaphupho ngicela beze namaphupho bazongitshela ukuthi singenza kanjani ngoba sibathethe cisha lokhu uvuthe lokhu cisha lokhu uvuthe lokhu akunankana-ke mina uye lo mzukulu esengicenda ngayo egcekeni enkosi yakhe ingisize imkhanyisele nani manazaletha noma shume ningichazele ukuthi uma kwenzeke kanje kusuke kuzobanjeka kanjani ngokuthi kwakho intombazane ngathi intombazane nayi phakathi kwabo uthi yasethi gogo nayi intombazane yasemzimbabwe siyabonga ngoba isiyinikele ngaziyo ukuthi bechaza ukuthi Fika ogogo katakoranzi wabonela sebabonga bangongonyama bafika ogogo ngoba bathi ngalabile wafika ogogo bathi bazochaza ukuthi bona bahamba kanjani bengabulala abantwana uthe bafika bathola angizobabongela kusholo shamatilweni ukuthi babonga kakhulu bakhensa labakhona babese bafika ogogo bawu-4 batokhona ososele osaphilayo bona bebawu-5 babonke babese bathi bona kushiwo sesifike isisonto lendlini yey'ngane esikwazi ukusale ekamereni lakho bantwana basezothola kusuka lapho ngabe sengiboniswa abantu besilisa kuLwesine siyahlabelela kuLwesine kunenkonzo omama umkhokheli uhleli phambi komama abaningi abanye abangavathile uthe manje ngiyahlala ngabe singaphisi komkhokheli ngabe singethiwa ngathi naye angahlala phambi komkhokheli ngomkhokheli ongumkhokheli bantwana basezulu labo obaba bayagida uthe manje thina kwenzekeni na bathi laba bahamba bathandana ngabodwana bathi abantu besesihamba bathandana ngabodwana bawu-4 babesibabasusa phambi kwethu bathi abongena endlini babethi bafika lapha endlini kodwa bagida labo baba bayibekile phansi bahle bakame kahle bantwana basezuthe basuka lapho babesukuphamuka izwi lathi izwi lomama kade ecela lomntwana kodwa manje alimphendule bathula abantwana basezulwini bangaphendula bathi abathi bagida baqala ukugida bona kodwa ethembeleni isabele umkhokheli ahleli phambi kwethu bantwana basezulwini bathi namhla uzosebenzisa isabatha namhla uthe emvelo komthandazo wathi mangithandaza ngabesingalami ubese ufika ubaba inkosi yathi inkosi yakithi yakwaTembe yathi iyabonga kakhulu ukuthi uthi umshumayeli umshumayeli uthi baba ucela ukuthi amole kunazana uthi sekuzoba ngcono ke manje ngoba uthi umshumayeli lapha emhleni khona akusona indawo yethu sinesingahlala khona njengamakhosi ngathi manje pho uyakunikeza nathi nehembe uNazaretha bayanginika ngoba sebanginika uNazaretha nami sizokwazi ukuthi ngingene ngiyohlala endaweni yethu samakhosi bantwana basezula aphethe uplastic umhlophe ekhanda sokhula kababa imsongaka ukuthi nehembe sekhulu emntanami kwakho plastic kunenyama phakathi nezinto nje akade eziphethe umili uyakhuluma uphethe ubhusha endawo manje lo bhusha walena uthi naye uthi bengenza ukuthi ngisikele inyama ukuze ngikwazi ngifake kuplastic ngathi nawo baba unini wahamba la uthi ngikade ngihamba kuzima lapha esikhona ungabona ukuthi kuzima kanjani inkosi usebenza asosobusela kuma ngekhethi inkosi phamisizi mama phamisizi ngekhethi inkosi yasekhaya ngishembu ngezizwe ibazalwane
iyavuma khulu thini bazalwane ngagcilela ekhaya ubani uSipho Kembela kaBisa uzokhala la ubhala ingilosi ngokhala ngagcilela ekhaya ngazo-18 azobe yipinya ngagcina agcina ukhetha inkosi lekhaya musukhala wewe sidadewethu uzodala ukuthi uNkulunkulu donsa umoya kunokhuluma donsa umoya bese uyakhuluma uye ukhala ngagcina ekhaya 2018 ngade ngiyinikelile asazi ukuthi ngayinikela asazi ukuthi ngayinikela ngumfundisi yazi ngakhohlwa ngangisahlala la ngasewelfeni ngoba umdala osebenza edimeleni emathekithini usahlala emlazi naye wathi cela ngifuna umqasho ngabona ukuthi nje umngasho sengawuzonda ngahamba ngawuhlala emlazi njengamanje ngisuke emlazi ngifike la ngikosha u1 kusishayile u1 ngifika la njengoba ngilapha bazalwane kade kwasathiwa ngizele ekhaya lokho ngidembesela ngize ngibasengozini yemoto ngoMeyi ayi mathiwa ngiyithombe kahle kahle kuzabe ngaba umuntu ofile kanti ngo-2020 ngangiphambanela lo mqondo waze wabuya ngoNovemba ngomsebenzini waze wabuyela ngo-2021 ngoFebruwari futhi nakhona bazalwane ngiyacela inkinga yiningi angabizoqanga kodwa ngiyabonga ukuthi engceni ngaze ngafika la ekhaya ngiyethemba omkhulu abahlezi bengishusha bethi angizelani nogogo uMadlala intombi yale kwaNongoma izaluma ngiyathemba ukuthi iyajabula la ikhona ngoba vele yashona ikadise isonta khona eNazaretha ngiyacela nabo omkhulu ukuthi baba bangafuni eNazaretha babesho ukuthi bacela kuzobacelela uxolo la ngiyacela bazalwane uShem Nyazezulu ngiyacela ngiphe isibindi ngiyacela ngiphe amandla ngaphela amandla ulungile ntombi ngokugcina lo engakusho nje oqala sikhonza uNkulunkulu ophilayo bathandekayo amen uyaphila uNkulunkulu ngimbone ngisemncane ngingaka lezi ngane uShembe ngimphupha unyazi lwezulu ngisemncane ngingakahlali ngisho nasesihlalweni bathandekayo kuze kube manje bathandekayo kuzabe eJudiya kaZulu kodwa eqaleni kweviki nje kuthiwa ngize la bathandekayo ngikhonjiswa imfihlakalo le ndawo ngiyazi ngamehlo kamoya bathandekayo bathandekayo uThokoza kuphi baba kuthiwa ngize la ukuphi la ekhaya emphefumulo kuthiwa ephupheni angize kamasha ngikhulume nentombazane le ekhonzayo khona la ePhakameni bathandekayo sisebenza nayo ngimbuza ukuthi ekhaya emphefumulo kwenziwa njani kuthiwa hayi ayizile ntombazane ngize khona la ngize bathandekayo ngikhonjiswa imfihlakalo kakhulu ngonyazi bathandekayo kuthe ngenye imini ngiphupha unyazi ligqoke ingubo ebovu enalento yamakhosi enengwe bathandekayo iyaqhamuka ihlabelela lengoma ethiwa amathalente bathandekayo lokho ephupheni lami engathi lithi unyazi ngikhuleka kakhulu ngikhuleka bathandekayo ngize ngijuluke bathandekayo ingimbathe ngale ngubo ngiyibona sengigqole ijazi engathi ngibona umkhulu osanda ukudlula emhlabeni uyavela nje uvela akanalimu bathandekayo akanalutho bamkhiphile nje akanamehlo akanalutho ngithuka ngivuke ngijuluka ngimanzi bathandekayo inhluphe lento ukuthi ngenye imini liqhamuke futhi unyazi liphethe ubhoko lihleke lilamba kancane lithi ngikhuleke ephupheni bathandekayo linginika ubhoko lo lengathi lumnyama ligqoke ilokhu ingubo lemhlophe lithi angimbathe lengubo ngimbathe bathandekayo lengubo lo inginike inantsuka ithi angimbozele ngensuku ngimbozele nansuka engathi ivela kwingubo elokundaneni blue kanjena la bathandekayo evele ngeblue yavela ithi ngikhuleka kakhulu ngikhuleka bathandekayo ngikhuleka
engathi sengiyibona ekhaya egcekeni ngena amadoda awu3 azongishanga isibhamu akazama ungishaya ephupheni kuvele nansuku imbozi kanje bathandekayo kuthe nje kuzoza kube sengithiwa ngize ngiphuthuma ngize la bathandekayo ngiphuphe engathi ngibona engathi ngihamba entabeni le ntaba le ezuthuka nje engathi mina sengilweqile le ntaba le khona umfula la bathandekayo la kuthiwa ngweqe khona engathi kweqa abantu abaningi bathandekayo engathi ngiyaphendula ngithi hawu madoda ngilandela unyazi lusunyazi buka impela lapho ngemuva ukusenzakalana engathi abantu bayeka engathi sekweqane nabanye abangcolile bathandekayo bayeka engathi qhamuka omama bavula inansuka labantu bathi badlula bagezeke bathandekayo ngiyaphendula kuthiwa isekhaya lomphefumulo la kumele uye khona bathandekayo ingakho namhlanje ngithi unyazi luNkulunkulu bathandekayo akekho omunye umuntu bathandekayo liyangihlupha kakhulu bathandekayo ngiyakuthemba nabafundisi lezi embatho ngiyafisa ukwazi ngazo bathandekayo ngiyafisa kakhulu ukwazi ngiyabonga bathandekayo lona okhulumayo uDumsana kaHlobo ngokuzaleka ngizalwe eHatini ngabe sengikhula-ke ngiphila khona la eThekwini ngokuhlala njengamanje ngisentuzo la ngihlala khona ngaphansi komzima bempilo engiphila ngaphansi kwayo le ndawo le ibingicashela kepha uNkulunkulu emuhle ukhona umfowethu ozalo bamaminzela abahlala eNdwedwe ngokuxhumana kwami naye umfowethu abesengitshela ngale ndawo ungitshele ngayo kwazohamba emhlabeni umuntu lezoke size khona uyalembe kodwa khona la uMnazaretha kwazohamba emhlabeni ngingazange ngifike la kepha uNkulunkulu emuhle indlozi enkulu nyazi uthe ngelinye ilanga ngisekhaya ngilele ekulaleni kwami bento ngiyibona le ndawo kuthe ngiswa ngelinye ilanga kase ngikhuphela ithempeli elapha ematendeni umshumayeli wakhona noma ngazange ngimbuze ukuthi umshumayeli bani kodwa naye ngimbonela namhlanje ngimbonile kwasho ukuthi nje ngimbonela kude ngafika insizwa lapha kuthiwa uMabaso olake ngiyibona emabhasini abasihamba ngayo nami ngathokoza ngokuthokoza ngofika endaweni unomuntu omunye ozokwazi ukuxoxisa nanomuntu ozokwazi ukuqeda kakhulu kanje kodwa intshumayelo engayifika laphana ekakhulukazi ngathola ukuthi kuyithweni ungaqayanga kwesinye isikhathi ukuhamba ekhaya umphefumulo wamahla ngase ngiyakhumbula ukuthi ikhona le ndawo le ekwakulokhu umfowethu engicela ngathi ngilanga ngoza kuyona uthe ngelinye ilanga ngilele ngase ngihambe ngiyoyifuna le ndawo endaweni yakamahla ngempela ngagibela ngafika eThembali ngoba uma eThembali ngekuzuduke ngahamba njalo nami ngeza kathi mangifika lokadongo olukhulu olaphana kwakhona ekhuluma kumina ngathi yithi yiyo le ndawo kuyibona emaphusheni ngoba ngakhundiswa yona le ndawo lena kunomuzi omkhulu ngala kunendawo ehlaza ngithi mase ngifika la mntuka ngabona le ndawo ehlaza ngase ngiyabona ikhona le ngifike khona ngabe sengiyabonga ngathi uNkulunkulu ngiyabonga uba ungikhanyisele banami izinto ngiyatshela bengiye ngithi uma ngithola ithuba nasetohweni lapho engibambe khona bengiye ngize ngifike nami ngifike ngisebenze ukuba bebaphatha indawo yokusebenza ngifike ngisebenze nami njengabantwana bonke bese nami ngiyahamba kwehle leso sibusiso kepha ngibona ngiphila emzini engihleli kuwona noma kukhona umzima kepha namanje ngithi angeke ngihambe ngingasabonganga uba kushilo kwathi kukhona isakwazi sasokhulunyiswa kepha ngenxa yalo wena amahloni sagcina isakwazi sibuyele emuva emzimeni nami ngithi mangingabuyeli emuva nalo umzima engithwele namhlanje ngithe mangivuka ngavuka nginephupho isibona sebengisibona namhlanje ngabantu lebaningi bengaphakathi endlini kukhona ikhethe leli lapho lo baba engitshela ngalo mfana wami omncane wamadinozi uMeshiko ubhala ethi kufanele izifundo zobuchwepheshe lo mfana kodwa-ke letha lana amanzi njengaphethe ngesithi ikafini lesidla ngazo la ekhaya nami ngaphatha leso sidla ngasifaka amanzi ayakhona lelo khetha kodwa livalela la manzi awamaphenduka iphalishi noma yini aselingifunza leli phalishi alesithi likhetha mina uzophila kule nto ekuphethe ngaphakathi ngoba omunye umuntu angibona ngiguqile lana la ngaphakathi mina kunento engidlayo engingazazi ukuthi ngizodliwa yini kepha abanye basho bathi meko ngoba nasemsebenzini ezakhona ziyashaya iyabeka esitulweni engihlala kusona kuyenzeka konke lelo engathi ngathi mhlawumbe ngibuyile ngaphansi ngiyathunukala
ngaphakathi kodwa nakuthema kuthiwa kudliwa lokudla bekudliwa ekhaya ngathi mangingasali ngafaka isandla ngoba ngingaphethe sithi ngenzela ukuthi nje mhlawumbe kuzokwehla lento edla ngaphakathi kumina ngiyangibona ngimile namanje abantwana engihleli nabo lapha bayangibona nje iminya amabe bayanaka yini ile nkinga engibhekene nayo engaphakathi kumina ngizocela namhlanje into zonyazi engoba bamkhulu abogo uthi ke nibheke ngiphe impilo engithandazise kakhulu nalo wamuze ngihleli bona ngicela ukwehlala ngezansi kunobelaphakame njalo amaphezulu ungikhayisela mabe mhlophe njengehlabathi zolwandle ngibonga kakhulu abantwana bami ezweni lomhlaba sibonga amazwi esiwaphiwa umndeni wami okuzokhalela abazali bethu ngicela ngelinye bese sibuyisela umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ngizocela abashumayeli noma ngikasuthi ngiphuthumele verse 4 no verse 5 isihlabelelo 51 ukhona insizwa sicela sonele lo dadewethu aphuthume akukho kodwa ngicela nifundele leso sihlabelelo nizempopho nangokusho oluthelezi akasondele lo dadewethu 51 verse 4 no verse 5 engathi uNkulunkulu angasipha isibindi esokubhekezela umsebenzi wakhe la ekhaya emphefumulo singaxhamazeli singajahi ngoba laba bantu esobakhonzela bona bahola iminyaka engamakhulu ey'nkulungwane ekufeni namhlanje beze ngawo la ekhaya emphefumulo musukuxhamazela musukujaha musukufanisa nokuthi ethempeli langakithi ngabe sesiphumile vele ethempeli langakithi kodwa lo muzi awuselona ithempeli langakithi nelangakini umuzi kaNkulunkulu okuzothetha amaqala amen enkantolo kuyalindwa yabekezelwa enkantolo amaqala ahlehla amaqala uze kuthethwe lize siphume isinqumo kodwa na kulo muzi onazi wezulu bonke abantu liyabathetha icala ukuthethwa kwecala uma kuthiwa umthethi icala kuchaza ukuthi uluwinile bonke baluwile balwina ngathi ngokubekezela kwethu ngicela uNkulunkulu asiphe isibindi kuphele lezifo nawe insizwa ngithi ngoba ngikhuluma uthi yabikizela esweni ngoba insizwa yakhuluma lokho ngenxa ithi yona yidli igcina ngokuphuza nje amajuice kodwa uthi la ekhaya yaphoqwa lenhlansuthi lephekayo yathi nakudla baba bathi angeke bathi uzodla uthi wakudla eshaya uvalo uthi wamililidwa wagcina esetucela okunye uthi wasuka ngalolo suku wadla mayibonkosi wayekhuluma last week netimbuka singasiyapha endlini ekamfu laba bese sinikeza lo dadewethu ocelelwayo bayovuka abafileyo bevela inxa zonke lobaziqhamuka umhlaba wonke kusho uyazi wezulu usekuyisikhathi bayovuka abaleleyo bevela inxa zonke uJehova uThixo wethu uJehova unyazi wezulu uyobavusa bona usebavusile bonke abaleleyo othulini lomhlaba uJehova babizile bayovuka ngokushesha ithi lensizwe nje mayivulisa wathi khuluma wathi abantu wathiwa hambe ekhaya emphefumulo bazovuka abaleleyo amayibonkosi dadewethu nawe umpondzi wakho ukhuluma la uthi umpondzi ucela ukubona lezo vatho mfana lithi nasi yabona abantu baseduze kwakho bagqokile amen uyabona abantu baseduze kwakho bagqokile uyabona inhlansuthi izona lezo vatho shiya lezakho ibone ibomvu nezihlaza ziqoka uJehova nemindeni yethu ngaphesheya kwethu wena naye fanele uyigqoke ile kodwa lezi ngokuqoka ukuphakamisa ukuthi ngekhethi inkosi yasekheni uma sewuthanda uphoqola umuntu kodwa balele ukuthi umhlaba wajahile ungabalibazisi ngoba bafuna ukuthi izeli indodana namhlanje ithuka la ekhaya linqotshwa ngalengubo ingakho ibhaliwe embhalweni wesambulo ngisasambulo bani awufunde udadewethu awufunde funda baba
onqobayo uyawembathiswa izingubo ezimhlophe anguhlangule igama lakhe yebo encwadini yobomi ngiyovuma igama lakhe phambi konkosi phambi kwedlozi lakho nethonga lakho nawe-ke mfowethu njengoba bantu babona baqokela ingubo onqoba usuke endaweni nethu umzile mntaba baqokela ingubo onqoba ushembe uzobe esevuma igama lakho phambi koyihlo omkhulu ubagoqele baba wena lo kufanele lesikhalelo esithi sifuneleni abakhethweyo abathunywe ukula awubayisa idlule engozini uyabona idlule engozini newethu wafuna ukubelezela ukwenza ubelezele namhlanje akulula ngoba uzokhipha abantu abafa emandulo ushembule abahushulule emathunjini ey'mpethu ney'ntutwane namabhokisi ney'ngqanga namamalasi ney'mpisi uyabahushulula emathunjini sebebikizela sebefana nale nto lesesithina masiyangaphandle yindle kodwa yabakhipha ushembe unyazi lwezi bahoshulule ingakho kuthiwa indlela siyayifuna iye ekhaya idlule engozini kufuneka wena uzobelezela kwakithi uhlale ulinde wena uyayifuna wena ushembe inhliziyo yakho ephelele abesenza umsebenzi wakhe abakhiphe icilotini abakhiphe emnubini abakhiphe ehlazweni wena ufuna inhliziyo yakho kuphela lo shembe ukuthi ilinde yena asimlindeni uJehova mayibonge Nkosi ungathunikele namhlanje usuthi ngesebenza uzolanda abantu bakini uyabona umvangeli uphelele unyaka lwakho uyamuzolama uphelele unyaka lwakho uyalinga ilandela ngemumbi indlela ingekamala ukufike phameli ezulwini kwenu ikwenu ukhona umuntu osaqala indaba osinaza kwephuse athi usinelo ihle noyisemkhulu kanti akekho kuwayise uphethe lapho osakwathi salunina uphethe lapho salakhona unina konina lume kanina kodwa yena usaqephuza nomezuke njengoba ngidika ngidikela bakithi ngidikela baba womkhulu abaziwa phezu kwempilo yakho bona nalo la phethu khona komalume kagogo ozalunyoko wena uthi twayini wakuthola ndani umdlela ngiyangaka wakhala umvangela into engasayikhumbula ekhala yathi ngasikhona baba wokho yathi hawu semshona ngakini hawu kodwa sembe ukufike isikhathi sakho wathi la ngishona wathi ingane zami kusapha ngizazi zabe izana ngakho ngathi ngakumuzi kababa ubaba wami wangiphika ngathi mina ma ngihamba umfana wendoda ngihamba ngenkale ngawa umuzi ukababa uthi ngawakha waziqhimqhiba wamhlanje lafika ithonga omunye ucela phansi uqeda nya lavele egcineni sengasekhona ukuthi njengani zami khulula iy'ngane ezingahlawuli ezingenziwa lutho bathi ingane wadelela wena uyihlo oqala waphika maye uphikile kusho ubophathini ukuthi thini sazanisa indodakazi uyagijima wena ukuthi umfana wababa wakho umuzi kalihlo ngekhaya uthi ngiphelile mhlawumbe ngiphelile ngazi ngaphi wamiswa ithemba lokuthi hayi uNkulunkulu uyathethelela angakwazi ushemba ukushonezela emndeni wakomalume wakho kodwa uma uvuma ukuthi wonile phambi kwezulu lomndeni wakomalume wakho ubuyele kulo uthetha amacala nanku umfulu bageze usugeza iy'nhliziyo zabo nabantu abashuni nabanamaqhubu bayawuthethela ngoba wenzile yahluka amadodana abo abangayenzanga ukuthi bakhishwe esigodini sosiza wena-ke wena komalume ucela ilethelele ukuthi ubageze ubanikelele uqhuba impahla ubageze ngalezi wathi iy'nkomo yiselakazona embini sayithi sezitayise lezo y'nkomo uthola iy'mbuzi uyothisha amacala abo bayokuthethelela ungazi ungene enhlabathini uma ungene enhlabathini iy'ngane zakho zonke zothola lezo zono zakho lapha ekhaya umphefumulo uyazizwe lakhelele umuzi ukuthi uzothatha amacala angathetheki uzovula ushembe
uzovula inkodi ekade yambozeka khona isambuko silapha sesasimboza nalapha khona isambuko sasimboza qala amaflawa ngakubona ushembu inkinga uzokhetha indawo ebolile egcwele twana igamoko la ingakuthula utandaba thakala thanda lezi ndawo engafutwa utwana igamoko la ushembu ihloseni fana ibala kabam sothi kamata kanti bewazi ushembu uhloseni yokhetha igamoko nathi sasilwa sibhilisha sithi sizolwa lapho uthi wena kozangabanisi bayeke banike lo ndaba batshela bayiqhibe bafaka ihlabathi sokwenza umuzi wasezulwini sathi uncabanga lento siyayazi thina kanti sikhali beyophuphe ibhola kuba abantu lamuntu abantu bayamakhanda abantu lahle khona la usho ingane khona la nasekhona yonke le ndawo uthi inkosi uthi wathi cha abaphilishe bayeke abanikeza le ndawo le ndawo ithole zonke idampoko umasho wonke ziphelela la nazi isikhulu edlulisa khona zithi ziphele Phoenix hawu nakho idampoko uthi khona impela mase sizwa abantu bekhuluma wethu ukhuluma umama uthi kulandwe izalwa zathi mntanami mina angaze libone ilanga ngaphuma umama zami ngikhushuwe kodwa uma wami weka ilungu ngasenganyibilike ehotels uma wami nganyibilike ngaphuma ngamanzi uma wayeseqhwande duze womoba wayesengqiba kanti uzoqhamuka inganga yahogela phela yahogela uthi yangizwa ezingokuluza ngangena eswini sakhe uthi ngakha leswini sendla ngaze ngakhula ngaye inkosazana ngakhula abamdala ngiyinkosazana namanje ngihlele eswini endla ngaze ngadinga ngangena enhlizweni ngoqotha umndeni uthi wozakho ekhala emphefumulo ushembu sakhe ekhala emphefumulo usengilambile wangiyekisa wathi sengize ngaba umuntu onesono wasengibuye abantu uthi umbele ekhala emphefumulo woza ngitshengisa uthi lo mama wasibona isitamkoko wamthi nasi isitamkoko lapha khona abantu lapha kunesitamkoko lapha lapha khona umuntu phesheya uthi wasibona lesakwazi wathi wabona lo muzi savele naye sakubo samtshengisa sathi ngifika lapha mntanami uthi wayesethi safike sakhala phezulu isitamkoko sasesukuma savula isitamkoko uthi waphuma abantu bevuquka bethi wena wabona amashokolo ngaphuma udaleni uthi babephuma njalo ethi udala abantu amangcolisi uthi baphuma labantu bethatha wathi uzobona labantu abalingi uzotshela ngamazwi ikade wathi uzobona uthi waphuma lekheha leli uthi wayesesuka lekheha lisuke wambona uTawisi usandudlula ekhaleni wathi bonke babulawa yimina ngoba mina ngadliwa inganga ihleleswini sentsha anginakiwe bayovuka bonke ushembe mayesethambile ushembe njobenzele ushembe kule mihla yethu sizoboshwa masingasukumi phela sicele emndenini ayigcwalise izandla zethu sikwazi ukuthanda inkomo sethe amacalawo ngayibona Nkosi besiyeka amanga noqine enkohliso ayikhuluma isimina ungasukumi uyihlo wakho azathi ukuthi akenzanga lutho okunye olunye abesegijima ngaphambili athi wenzela isithelo athi uzomnikelela amgeze ngeke amgeze ushembe uthixo weqiniso insipho yokugezwa eyeqiniso uzogezwa kanjani ubaba eqamba manga abantu amafanele abekho abantu abaphethe impilo abadedele beziqala bawomalungu ngaphambili bagezwa bawomalungu bese banenhliziyo yokulunga bese bemthethelela ubaba bazongithuma ukuthi ahambe uwageza bakithi ngoba sebegeziwe sewabantu basezulwini abaqondayo kunehlabelelo senkosi eshola sihlabelele imihla namazolo zakucahlakelele kodwa iy'nhliziyo zethu zibukhulu ziyitshe kunehlabelelo zehlabelelo ethuthi unomanezela bemuntu imaphi unomanezela womuntu wena wazwana nosomane injongo lakho imini zwane phezu kwakho egazini lakho becabanga noyihlo omkhulu nesalukwazi sakuwanye ngosithi wahamba umntwana athi nale uhamba umntwana lengane wena wangcolisa wena ngisho ezulwini ushaba komalume besho kuyihlo beshe ngeni wakomalume wakho bathi sakhishwa ezulwini ngakho wena wasela pembe wena ngomthetho sangcola saqabana abushe bephumana ezulwini lami amane ngaphandle kwezulu niyoxoxa lentweni bafika ngaphandle kwezulu wena kwakungcola olundinga uyifedo leyo yonke bayazi abashumayeli abathakani nesawani inyanga namasela nabo yajuka mthini ngokuzaza nanezele ukuthi lathi namakati bayazi abantu abangazayo nanezele ukuthi uthi baba uthi Nkosi lami yathi sasihambe lwandle la eMilombo
sangamla khona sisuka ezweni laphesheya sihamba noJesu wafika phezu uJesu washiya la thina boshebe sizolungisa indle bishop sizomnika ntombi sizovala ngawo lezinike senzela ukuthi kokumoya ibuhlungu lento esizwayo mhlawumbe nami nawe uhleli nje ukhulekile ukuzisibongo lesibongo sabe siqalekiso kade kusho mfowethu zikhona izibongo ezaziziqalekiso bakhiphe isiqalekiso izinto akwenza bese benethi igama abesezizaba isizukulwane khona izibongo eziyihlaba khona izibongo eziwumqanganiso khona izibongo ezimushabule eziyizika namhlanje lezo zibongo zikushela amahubo kanti lelo hubo kwakushwa ngokwekhishwa lufana kwaphumela ukhohlalele wonile egcekeni munye kuphela umuntu okwazi ugeza izibongo zingabe isaba ihlamba unyazi mayibongosi mayibongosi asipheli ngokusenzela isizukulwane lo muntu khona isibongo sasikhulumazo lafaka sakhana mase bekhuluma labantu sebegeza ithongo yonke into kwakuthiwa letha inkomo ngoba lesi sibongo lesizayo senhlamba insizwa eyona lapha ekhaya basebetha bomndeni wena suka la basebemnciphisa bathi uyilutho wena sena usuyisikhakhane into encane yokunciphisa uyisikhakhane suka la waphemba leso sibongo sonke mase begeziwe labantu kuthiwa funani inkomo ukuze kuwele esibongweni senu osemthethweni sekusala kuyigama lapho ukhokho wenu onizele naphendwa ngaphansi kwakhe balethi bona abamasonto sebeqedile bebazola ngumndeni bathiwa angikwazi ukusana nalesi sibongo siyigama lesi sibongo sesi abanye ekhaya emphefumulo nenkomo lisigeze leso sibongo sesiyophelwa isibongo sekuba yigama ngoba iningi lethu siqale njengey'ngwazi abantu abahlabana emndenini yethu ukhamba kwey'bongo zethu ezinye zaba zibike ezinye zingamahungu amabi kodwa noma ulandela isibongo uma ulandela umlando waso uthi umqongo ikhawulalile bethiwa ngaphansi kwalo lazala isizukulwane lilungile mawa kuyikhawu belithoba ngoba laliyibutho manje ezinye zazo ziyiphi ngoba zenza umlungu wakadla mfowethu ihula okadla wathuleka bathi nswi kanti kumele bafowabo gcine sebeshaya ihuma abashayele bamakadla mfowethu bafuna bamakadla wathuleka sethi uyihula lekhaya akwaziyo uthi ushebedlolana amahubo nobheka ukuthi aqhamuka kanjani nemizi lethu obaba lomkhulu wakho esifunga ngawo abondlela lithi indla wethu uthuse intandabeni sibona hayo manje uqeda ngoba wakuthuse intandabeni ngoba wabulawa unina okhokho bami basala bodwa abafana abawu-2 wasekuthiwa seyintandabeni alithi ikhenkaniyo lilezinto lezinto wathola biseyintandabeni ngoba ngasekho umuntu ozokwazi ukuqhabanisela ingane amakhoba namabele ufile unina lezingane esencane khula ayinalukho wathize intanda wathize inzalo yabo wathize intandabeni uyabona ukuthi uyakhamabi ngajabela lowo nina sekhona uNkulunkulu ozonoba leli gama eliwuchuku kufanele liqede ngoba lisusuhlebana lewethu maniqala lenzinyana naphatha lokho sekuvela uchuku lawo wakuthiwa intandane ngani mhlawumbe wagadla yiko njalo abana wabo wambulala wasethize intandaneni uthi ushebedlolane njoba nginikhanda ngithi mina ndiwusakwezwe namanazareta ingoba ngifuna ukuzoshintsha ezinye zezinto zenu namahubeni ayingamahle ma ungenani ihubu njengomnikelayo kodwa washumela nawo wawufaka ekhansulu ungahlabeleli ihlabelo esatholile yona yini ushambelezi ihlabelelwa iqamba ngobuchule basezulwini ezinye zazo zingamahungu ngoba elakini iy'nhlamba zosukevana mhlawumbe iy'nkomo zezibo-30 ziphoqwe leyoda nje kusule inzalabani khawo nayikhaya sakuxolela nto ingalilento yazosibani bantu besisizithethile icala samxolela emva konyaka yo-30 simbophile sebeyakubuza umuntu abazulwane asayi lapho thina ujapho umsebenzi ikhathi inkomo ezihlanu ushebe ukuthi akuhlole amahubo ubheke ukuthi awayona ingozi awadala imhlebane awafuni kandela umlando wawo makuthola ukuthi ma ungantombi inhlalisa uphela inkosana wena ulethu ungcwele ekhaya
wena ekhaya lethu umngcele waletha inkolo yasezulwini shintsha le nto uyiqamba ushintshe namabo nomuzi lesawushintsha abantu lomkhulu lomuzwa kwathiwa ilakwaza baqedwe ngokwaza abahoyini siyawushintsha namhlanje sithi umatholi inhliziyo balunga abantu wena ingamusuna uNkulunkulu uzoshintsha uhlambe ufike la unemizi eminingi wayiguqula kunamazwe abebizwa ngenhlamba waguqula ushembe ngoba efuna ukulunga ezweni ngoba khona kanjani ukulunga kusaqephuzwa kugiye ngamagama ayenza kabi umuntu asina zaqephuza umuntu asingathi lokho kwesina zaqephuza bese kwazile wabulala egcikeni manje ushembe uzolungisa izinto nanga yashikalunisa 51 leso ibongo ziyaqeda udadewethu uzwile uthi amathi ngomhlobo lokade kale ukutetema manje bathi ngomhlobo bathi abantu bakile uphephisa uNkulunkulu wacela ufefe bangakubulali babatshele ngomhlobo ulandele ukuze bakhokhele indlela Mayibonga inkosi. Akhona phela esontweni lesesigodleni lathi khona abaqala imphefumulo la eNazaretha. Sasezulwini hayi lesalamajika sabantu. Esikwezi sifaka uyimfudu loqambo lophezela. Esasezulwini lesigodla uthetha amacala emphefumulo abazali bethu. Amen. Isenkantolo. Bese beqeda bayogezwa unyazi. Sebekhomisela ukuthi bathethelana. Sicela ukukhethelana ngodadewethu. Sicela ukuyazana ngodadewethu, umshumali ucela ngodadewethu, sesithi siyaphetha. Sicela ukumlalela uNkulunkulu asiphe indlebe. Ngoba akukho ukukhuluma uNkulunkulu okuyize. Amen. Memeza ngalo, kubula kakhulu. Ukuthokozana igama lami nguthokozana kaMsomi khona esigodini samakati phansi kwengosongo. Amesisi mushona phansi, amesisi. Phansi kwengosongo. Kusho ukuthi namhlanje bazalwane ngithi nami ngisukumi kodwa ngiyasaba ukuthi mangaphinde ngalendaba ngase ngibe nenkinga. Ngingasho ukuthi namhlanje bekusuku longena kwezintombi zengcwele ngazi uma ngibiza kahle yini ngoba lapha ngemuva la kufake khona imoto engazi ukuthi kuwulwandle ziyeza zivathile ziqinile njengenjwayelo zifake nalokho abafaka lapha ngisengushe eNazaretha abafakile la intambo zabo lezi zimhlophe bagqoke kahle beza la ephambili la ekhanya emphefumulo engathi bengisetoilet bese inkonzo iyasha la amakhosazana amancane ambethe ngobembethe kodwa lezi ntombi zindala ziyeza ziningi zize zime phambi kwendlu yomphefumulo. Ngithi-ke ngizowe kade ngiphume etoilet bese ubaba umbongose nenduku yakhe bese eyakhuza ukuthi hhayi wena usudlula engathi ziyeza-ke ziyagiya khona itulo lazo ebezihlabelele. Ngize ngithi bazalana ngidlulelise lokho ngingaveli nale ndaba emuva. Khona lapha ngasenkompini engathi kunamathuna amancane lapha kulompompi amathuna ey'ngane bese kube ngathi-ke kuthiwa-ke nabasebenzayo nabesebenza basebenze ngothando adinga ukuthi thathe iminyaka uNkulunkulu azabaphendule ngendaba zabantu basemakubo konke abakwenzayo basebenze ngothando ngezitsha laphayana masedliwe bazibheke ngendlela nje yonke into umuntu ayenze nje ngothando. Nami bazalwane ngizobonga-ke ubaba uShembe unyazi lwezulu ukuthi ukhokho ozala umakama useze wavuma ukuthi-ke useyivezile ukuthi uwubani washo ukuthi ngumsebenzi-ke useqala umsebenzi. Selithe lami-ke asili nabantu abadala uma befika kuthina ukuthi bazosisiza phela bafuna ukuthi umsebenzi wabo uqhubeke kodwa-ke abaqala onyazini bavume unyazi bageze lubenze zonke izinto. Sengisho ukuthi bazalwane mina umano kekho ababaziyo yimi ngedwa osavakashelwe ilabantu sengisho nomuntu-ke ongabazi abantu bakubo
bazofika bayichaze ungalilahli ithemba noma eshiba ukuthi inde ngendlela ube nothando ubekezele indaba ushemba isho mayikhuluma ngentombi zenduca ke ngathi umdlalo masidlulisa lokuthi umqalo wendlela wabona umakhodo kaGumede la ekhanga lapha ehamba emkosheni abanye baba inkoshwana zamantombazana amadala wathi lawo intombi zenduca ziphuthume ingakele isipho njengoba isipho sathiwe phezu komhosha njengoba isipho sisebenze kanzima nabantwana bankulunkulu la sifake insimbi siboza umhosha simisa ngey'nsimbi sisusa phansi amasayidi namasayidi sima ngaphansi ngaphansi kwamanzi kufakwe iy'nsimbi kwenzela ukuthi umhosha uhulumeni wabaleka masithi wakhuluma ama-millions masithi sicela sibozele umhosha lathi uyazi matshiya abantu esenzela nini ingazi ushembe umphile izandla zenu anisebenzi ngani ngaso umqondo umphile ngabantu kwaba sekuvuleka umqondo sakwenza njengobani ubhekile nje isipho sakhiwe phezu komhosha kodwa yokuzihlalazisa akumananga-ke wabekwa ukhishile inhliziyo mawekhona ngoba kukhuluma ubhongela wathi bana bami lezi ngane lezi nale ngisho lezenduku nalezi ey'nikelela ngamashumi unyazi seliyiphilisi kodwa indawo uhlala zinayo usukhona ucamangweni selikhona igama kodwa iy'ntombi azinayo indawo uhlala lezi y'ntombi zenduku kufanele uNkulunkulu ayithande ngoba zafaka buhlungu ngesikhathi semihla yenkosi ucetshwayo kwaze waphuma izwi emadodeni amadala ezanzathi awucetshwayo ingane iphupha kanje ngemihla yakho so lesibona intombi ngoba khona ikhona intombi uthole eNazaretha manje ngoba ifukanyelwe ushembe ngoba lezo y'ntombi zafa isibili ngoba zagazwa zaqhaquziswa zabhekiswa phezulu zabhekiswa elangeni kanje bacunga uNkulunkulu ngobani kuthiwa zadela ilizwi lenkosi mayetha igane ibutho udlobo zathi ugcamile ngani zabulawa lemihla yenkosi ucetshwayo lelo cala sadinga ukuthi idingidwe futhi sisalinde ukuthi phela uthule endlukulu ukuze zilungise leyo asibathandaziseni abasendlukulu ukuthi nkosi yendlu nomhlaba hlanganisa imphefumulo yabalelo uthule nomhlaba esikolweni sethu endlukulu kuthobeke uvukelwane umukelwane lehlike uthule ukuze thetha amacala akuzange kube yintombi zencuce zonke nabafana bengoba makhosi umlando yasho iy'nsizwa zengoba makhosi zafaka buhlungu nakho namhlanje ubona iy'nsizwa ey'ncane zibulala abantu abadala ngoba ngemihla yakhe futhi ucetshwayo kwakuyisehle zasehlele ngijimile omnyama lithi ayeke sehlelake isehle sabanzima isehle ucetshwayo iy'nsizwa zengoba makhosi makhuluma ngoba makhosi wakhuluma ngabhungu iy'nsizwa lesi eseyiqinile zaze zisazokudwa zafika kuneyibutho elasemdala kunabo iy'nsizwa zingasabi ngamandla sezilwa ngobuchopho angithi umdlalo bantwana basendlukulu ezasezilwa ngobuchopho labafana beholwa ingoma makhosi eholwa umkhuzo wokuthi wakuthiwa usigcwele umlando usho njalo wakuthiwa usigcwele ukuze qhamuka amagcwelezi lasokana le ndlela sizochaza lo mlando mhlawumbe ufundisile usigcwele mabe khuzwa labafana sebedla umthuzo oyinkuku insango mase ndlisa yazi ngona sifuna ehlathini sidle yashisa igazi bana nje kabe uNkulunkulu angasoka iyashisa igazi mase bekhuzwa ingwevu izizwe sebongiyani ixoxa amakhekhe akusushura abantu abadala ikhekhe akusushura izinsizwa engangoba bananga ushumayela eseyiqinile bese yibuka ixoxo nomyana bese kuthiwa amakhekhe hayi kuthiwa amakhekhe ngoba abadala babekhehla ixoxo nomyana sebeyibili impi balivikela izwe sekufanele manje bahloluliswe banikezwe inkomo bayoganwa mase bekhuza abafana sebedle umthuzo wey'nkukhu bese beyisa labafana bayiswa iba amajoho banamandla balwa ngezandla nangey'khwepha abakwazi ukulwa ngejozi labo ingwete ey'ndala engasali esenza ukuthi umuntu ucutsha kanjani ma besukuma amakhekhe labafana sebebanjwe yinsango nosigcwelegcwele bahola bakhuza agcwelezi nabo wathiwa labafana bagcwaneke bagcweleza abafana labafana bakhangile wathiwa baholwa usigcwelegcwele bathiwa hawu benza
ugcwele ngoba kushiwo kuyena amabutho engomakhosi uswele kathola bafana benza umkhuba bakhathaza abantu abadala mabebambana namakhehla athola amandla weko bafana bacindezele phansi amakhehla banamandla phela bathi babevuka lapho bamadonsi idlozi alithunga abafana hafa ahlunga abafana bengomakhosi wagcana lapho sekuveli isika noma ikelo lithi abafana abahola uswele bagcwaneka babulala amadoda amadala wasekugcina sekuthiwa bayenza ukugcweleza ukugcwele lokho abekwenza bakhama legama lokuthi ukugcweleza babasuka kanjalo labo bantwana basuka futhi ingweveli ndala amaxevu akhawu cetshwane ngenhla yabo sekufaka abafana sophinde sebenazo iy'nsizwa zinjani namhlanje bokubuya lapha ngeke sifihlele bonke insizwa kuthiwa zilandela amakhosi uyigqoke amateki utakumana nje uyithelele utshwala ngathi kuvela yini lapho zibeka abafanyana bengomakhosi bafa kabuhlungu yebo babona amakhehla kodwa bangafanele babulawe izitha zonke lezi zifuna ukulungiswa unazo ezulu linde endlunkulu kaphela bese kulungiswa lento ngeke bekhona amabhuku ngeke bekhona insizwa yokuthi ngakuthola emzileni nakhona wena ngibona seqeda nje ngoba sebeshaya umgidi bazaqetha ukuthi asondele eduze banokuthola mpo banulitsanga ukuthi ngathi ngole inula igodi nongayazi uyabona ukuthi ukhona loluvukile ayipheli ethuneni esundeni salo kuyabona imini ngiyaxolisa ey'nhliziyweni zabantu asebekhathele sengathi uNkulunkulu wasekuhleni ngasipha amandla esibili ningakuzwa ukukhathala siwuqede umsebenzi kaNkulunkulu sicela uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen sicela ubusele umsebenzi kaNkulunkulu ehlabelelo sama-51 ngicela umshumayeli ushembe asole ngalesihlabelelo 51 sicela inkosi kusuguqa abangcwele umvangelo wenkosi asicelele isibusiso uNkulunkulu Inkosi izalwa